Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. Such matters, such cases shall be referred directly to the High Court or the Supreme Court for an express judgment. That means judgment should be given within a period of 60 days, something like that, so that people come to know their fate immediately. Second option is if somebody has difference of opinion with respect to his party, leadership, he has an option to resign and seek fresh mandate of the people, so that once for all the matter is resolved. Keeping all these factors in mind, I am moving a private member's resolution in the Legislative Assembly of Goa, suggesting that this House should resolve to recommend to the central government to make necessary changes in the anti-defection law, which will stop all such type of defections. And I appeal to all my colleagues in the Legislative Assembly of Goa to unanimously support this bill. मुरगांव काँग्रेसीची बसका जाली. बसकेक प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकार आशिल्लो. काँग्रेस सोडून गेल्ल्या गद्दारांक आपल्या पक्षांत घेवपी पक्षांकडेन खंय कसलीच उलोवणी करचे ना. खंयच्याय पक्षान आमचे कडेन युती करपाक सोदचे पयलीं एक काळजी घेवची की आमच्या खंयच्याय गद्दार आमदाराक जेणे लोकां कडेन गद्दारी केल्या, जेणी पक्षा कडेन गद्दारी केल्या, तांकां जर पक्षान सामेश केलो, त्या पक्षा कडेन आमी उलोवणी सुद्दां करपाना. युती करतले काय ना हो वेगळो विशय. सो आमी एक लायन घेतल्यात की गद्दारांक भायर मारपाची. सगळ्या पक्षांनी तांकां भायर तिकेट दिवपाक जायना आनी त्या जर निवडणुकीक रावले जाल्यार लोकांनी तांकां रिजेक्ट करपाक जाय. काँग्रेसीचो स्टेट लेवल प्रोग्राम खंय वास्को जावं येता. आमची फुडली कशी तयारी आसची आमच्या इलेक्शनाची मुर्मू गोवाची ही तांकां सगळ्यांक ब्रीफ केल्लेले आसा, सांगलेले आसा. आनी त्याच प्रमाणे तेन्ना आमकां सगळ्या ब्लॉक कमिटीक एक रिक्वेस्ट केल्लो आसा, एक जो फुडलो एक स्टेट लेवल प्रोग्राम जो आसा तो वास्को करपाचो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.